بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى وسلم وأن الله صنع بأخلام وكبين على مسدو نظر قلوك لتاني شيكي أقلو دورنا سابا فلان تنولو بلا بالحمد لله أمبل مكي أنا أمبل أمسو لوكا مريجي بينو فروسري Islamic fruits da ni meri a ni beke bi ka ba ko ka yalama chefe no ye aramatu siribe ani ambalma ke gausu kulubali aramatu bora ni ndu inde kono ya abita kuluballa ka bo fulala ka ta kuluballa abora ka du tigi ka du marato chuko mina aka jando olano karabe aka ni be mi abisoro sabali bifo muso ye kuma chama anve utafam muso nyumande tay je halni fendablu muso jugude halle jien dama abab jin ka bablu loni namara ni cheni ni shuane o la di muso saballa ni be bisro ame femi fo ambala muso nye o liye abora onga mara min kono ya abita mara min kono anyere be kanga aka mo mara chugumna ya ananyere be ka anyere muso mara chugumna ya aranye bolula olu fana bi kanga wale anyuma min ke anye bolula kuma na bora na matema luka na desoro ma anya ba bo ambe bi jeka duwo kai ka janda chala ta ko te foyi fo furu bunye mo ni furu bunye do bisago meni ye furu doya ala bi doga da parce que ka fo ne sangare ne jalure jarte ne kulubali o be galo fo furu ba to mo bi se ka fo ne mi o la ambala muso bi ta ka tala sigi am dugo kay ci jali kena ala bon man la fi ala ko duma furu ya rabbi ala ka barka furu anya kalfa ala la ala mi ka kalfati ce anya kalfa kira la kira mi kalfati ce anya kalfa islamia la mo kalfati ce furi anya kalfa sirifu la olu munu ye anya joro we furi anya kalfa alala ani kira la ani melaka jibril la o ka odu kira koro o ka do to e qur'an koro o ka do sirifu koro olu munu ye bunya dai wala sa ko nya saka bunya am mo be min ko saka nyina ko ina am dugo ke ala ka furu barka ala ku cenge de ali yara to mo ko ala ka no ya har ma kan sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh